Anya laki din! Ay no, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Hanggang saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta? Okay, honey baby. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papaan iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalaysatan iti kabita na panawan. Ha? Di ka madanakan, tasyak ti baka mo iti magastos. Awan apulos ti gastusam. Ha? Kwa? Kalay sa dagos ti bagbagam, honey baby. Tuwapay langal daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby. Kayat ko ngamin, asyak laang ti babay, iti biyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak ki relasyon kanya. Gaputa bakit akon, honey baby. Isaan? Honey baby. Awan pa nagduwa-duwak anak relasyon ken ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Wait, promise. Ay, ayatin ka. Honey baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Jano anak ko. Kaya nayat ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan mo't adakas ti makirelasyon iti ububing? Nanang? Ay ayatat ni Jano. Kan ay ayatan nakmat anak ko. Agpada kami iti marikrik na. Iso at talaga tinaitadhana para kanya. Anya lakit din ni nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapada da amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di ka nito. Sana napudno dagijay alalaki anak relasyon. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wan ka rin, anak ko. Kinapudno na, panggap mintag kalaysa. Anya? Wan, anak ko. Panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay itimaysa. Anya? Arapa apyo pa iti maadaan iti anak, nanang? Saan ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun ti kayat ko asawan. Yukon li, anak ko. Amok mo't anabayaga kon a menopause. Di na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't dayto hingar aramida. Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasyonan. Ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamot lyoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida iti biyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputa muda a pensyonada ka. Ha? No naumadanken ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di naktupasakitan ni Jano, ading ko. Ay ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati gaputa nagkariasyak lang, ti babae nga ayatan na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano, ading ko. Uray no bakit akon? Ay ayatan naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak. No diket ayat anapod no. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw, tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey baby. Ha? May katangan na kada iti motorsiklaw, honey baby. Honey baby. Kabalak nga ramidan da ita.
Basta umanugot ka, ngagkalaysatan iti kabita na panawan. Ay, wala. Uray man payag kalaysatan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod, ikan kan iti paggatang mo, honey baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit, naut-ut launay. Apay nga naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalakakan ko anak. Nga maapay pinanawan na. Husto daytan a panagsangangit yo, nanang. Imbagak lang arudan asaan a mapagtalkan dayjay adyano. Ay rupat kwarta mo't gayam day dya lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, nanang. Isu nga awan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwaman ti lapayag ko. Nako. Napay kayo manen kanayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti puso. Jak kayaten ti akayat. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam manang ampang? Wan, jak kayaten ti akayat. Nauma akoon. Nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan, manang ampang. Ay, nabanugan day tapusom, amasaksakitan. Agpaiso day ta ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti kasapulan ta, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Tasarsarita kayo, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito'y tiyandaan, kunak. Ako ha? Awano na na. Agawit tayo nga rudan, nanang. Ay, mabitla ka. Apay ka di, nanang. Dahita tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinitayan nak itinabitlo. Anya? Kursunada naksamot na ita lalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawit tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag nga oras mo. Si kadye tricycle driver, anang kiday kanyak ijechendaan. Siya nga paiso. Siya ni Delphine. Mabalin ka diti umay sumarong ka. Sino ti sarong karam, Delphine? Awan dito ni Karen nga anak ko. Sikat kayat ko sarong karan. Saan ka tati anak mo? Anya? Di na ka di pastraken, manang? Sige. Sumrek ka, Delphine. Dito yun, ti pagsaritaan ta. Kasano ti panakam among kanyak, Delphine? Kanayon na kami na lumabas dito nyo. Tunggal pasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka ti, Delphine? Sana kung nagpalpaliko pa nakayawan ak iti kinapintas mo. Anya? Nabayagak mo tinabalo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapulak iti asawat. Anya? Nagpadata balo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka.
Delphin. Idi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na ko masidag. Kaputa, adamot idik ka. Kuyog mo lalaki. Ha? Hindi ka di Jano, tidakdakamat. Diyan gayam tinagan na. Juan, Jano tinagan na ng pinanawan na kun. Sana na nagpakpakita pa'y kanya. No siya ka. Jak to aramidin na ita. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan ako. Awan na niya man lang kanyak data, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya ko mano bakit ka? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan maten nga umay dayjay alalaki dito'y balay, nanang. Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphin. Anya? Kaayan-ayat yun, dayjay alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayon nga gayat pay? Day tamat ti ko na, Karen, anak ko. Gami din nakitak ni Delphin, imbabawi kon day ta na ibaga. Anya? Ang mga nun ni Delphin tigasat ko, anak ko. Mariknak, adinak tupulos paldangan. Ay nananang, day tamanan, ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo ni ti lalaki. Marikrik na ka talaga, anak ko. Ni Delphin, tinaikariya para kanyak. Isoon ti agbalin akatakunay-nay ko, iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonan. Iso da ba't ti umasidag kanyak? Saan ba ta siyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amo kon ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen na kalaang dayja alalaki. Agsangit kan tumanan. Nagkari adinak tupaldangan ni Delphin. Mariknak matkan kwa na anapod no kanyak. Iso ama ko nak nga ison tigasap ko alalaki. Kitaan nakman, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make-up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan yo aya. At dadait mikin ni Delphin. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayo. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphin tilang kita. Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain ako, nanak ko. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababain, numaladawak iti date making ni Delphin. Naparta ka kon, Delphin. Dakot gabalan pa ito minom. Nugas na rod, mapantan iti motel. Anya, Di ka nagawi di balayo. Maturog tayo di motel. sige din makamo, Delphin. Mapantan na din. Kumbat ka kanya, tatlusan ka matumpa. Bigat matgaya man. Ay, dito'y kamin motelan na turog kin... awan mo tan dito'y abay ko ni Delphin. Sa dino ti...
Ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphin dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Ay, awanan dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta, Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphin. Ay, jakon makontak ti cellphone na. Awan ka numatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti haramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jakam mo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalag iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salbag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saanin ang may sublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo matan ang makita pa'y day jay a Delphin. Agnakam kayo mat siguro, nana. Gatgatangak iti buti kan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan da ito yalakay. Kasarsarita ka. Agat-gatangak iti buti kan landok, nak. Aha, akwa, ay mabitlaan tata. Aday lako kabote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanyak. Tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok, tata. Titibayad ko kadagiti buti kan landok, ading. Di mon bayadan, tata. Ah, Kukwa mon dagita bote kan landok. sigurado ka? Wen, tata. Tulong kon kan ka. Thank you. Panawan ka nga roden, Mabit lang, tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Kan patyak amabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan ka iti ka na. Kuha kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanyak, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? Adamanin nila ko kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day chay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana bote kan landok. Iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no aday la ko maabuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok nga min, amabisin ka. Nagpudot pa'y ti panawan. Nagkakaasikat na amabilbilag. Awan na nyaman na. Nagmaymay sa ngaminin iti biyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mo't anaparaburan iti anak, iti day di asawak. No sa anak nga agatang iti buti kan landok. Awanin ti igatang ko iti kanag. No kasta, agpadatagaya single tata Agapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abalo ak itinatay, tata Agapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Nagrigat yag may baysan niya. Naliday, awan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tata Agapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na.
Iso na bayagan ngagsapsapo laki ti agbalin akatakunay ko. Anya, agsapsapol ka kunam iti katakunay na maw. Wen, tatagapitos. No kasta, agpadatang agsapsapol. Iti ababa asarita, agsapsapol lang iti asawaag tanapig sa akpay met. Kabalam ka di pa iti agputo. Ay, wan, kabailakpay. Di na taon kaw tilakay, ngam ay, ubing tirik na. Ah, Ngam arapa-aplangan ang makaasawa akpay. Kaputawan mangayat kanyak. sino tinang ibaga nga awanan ti mangayat ka? Siyak, Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa'y. anyat kaet mo asawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka. Wan, sigurado ak. Siya pa yun na babae tinang ibagay tinayta. Ay, kababain. Ay, no kasta. Sana kung ngagpalpali ikaw, pay. Siya kung timang ibaga kayat kamot nga asawaan. Agapito. Ampang, Agapito. ampang. Inagkamot hindi, bebek ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napuno ti panagayat ko kan ka, ampang. Kasta akmat kan ka. Agapito. Napudno ti ayak ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nagpintas ti asawa kanya nanang kasla artista. Materiales puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga no sa bali ti pagawatan dagiti makangeg a kakaruba. Talaga mata napintas ti asawak nanang. Siya kun ti kagasatan a lalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikaswan dagiti sangaili. Adu pa iti saan anangan iti panagkalay sayo kan ni Rose. Wenanang, kalpasan a maasikasok dagiti bisita, ni Metraus ti asikaswat. Nasken a makadu kami. Anya, Ay na, naggana sunjaw. Dalpasan ti kalay sata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. mabit lang dado. Apay, Rose? Ikatem dagiti ladawan datatang kananang mo dito'y selekta. Ha? Apay nga bakit? Ay, nagalas ti tsura da iti ladawan. Kas dalal niya. Anya? Awan ti labing-labing. Aging gaad di mo maikat dagit aladawan, dado. Apay nga inruar mo dagit aladawan mi kanitatangyaw, dadaw. Nanang, sana kayat ni Rose akitaan. Anya, taapi adi na kayat akitaan dagit iladawan may. Kasla kayo kano alalya, nanang. Anya, ha? Tiawanan ba na babae? Imbaga na ti kasta? Nanang, iso nga impaikat na dagiti ladawan nyo kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae ah. Ha? Agyaman pa kit day. Tainted ni kada kayo tinalawa asilid may kanitatangyaw. Pangikabilang kayo kadagiti aladawan, nanang. Ipan mo iti silid mi kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay nga, bakit? Nagngisi ti kaldero a naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga min dalikan ti naglutuan ni nanang. Isuan na ugingan ti kaldero. Yadayom kanyak tinapoy. Ang mga nada bakteryana. Kasano kan? Anya nga ruden ti kanam? Ikatangan nak iti ka na kay restaurant. Anya? Uno saan? Ag-order ka iti online. Ngam, addan na luto asidain tayo. Saanin anasken nga agurderak pa iti online? Saan na kamangmangan?
No di nakiorderan iti kanak iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot, dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online, ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak ko. Yawat mo amin na kayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makamiris No ngay saan? O, di agparikot kantaw. Nakasarsarak kan iti bang tagabukan ka. Apa, yakit kita anak, Raus. Adarugit iti ropa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako ram. Buwan tatang, nagpuskol ti bibig mo. Na, uyawin nakbayan nakatugangham, Raus. O, anya ngay day tatang, day oo. Dahil iti lapayag ko ti itudtudaw. Buwan tatang. Rating day taoy. Lasag ang nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagrup-ru pa akaldeng. Anya. Anya katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni ti manugang anawyawang kal. Uwan nga ron, Marlon. Imbaga nakidin nga grupo-grupo akaldeng. Hoy, Nakatumpong iti nauyaw nga asawa ni kasinsinda daw. ada ibagakan ka, Marlon. Nyati bagamang kal. Ada amam amang kagamawd. Apa iti manggagamaw ang kal? Ipagamod ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madiday ta na panunot mo, angkal. Dakos day ta. Sigurado napintas ken gwapon to dagiti agbalin nga anak ta bakay. Apay ana ibagam day ta, dadong. Gaputa napintas ka, ken naggwapo akmat. Gwapo ka idi saan pa'y nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak lang anak asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon. Isublin akon kan itatang ko. Aapay nga, Rose. Saan tapay anatawanan anagkalay sa? Ay, basta, isublin akon kan itatang ko. Diyak kayatan diti balayo. Anya't problema. Problema ti asawak, tatang. Ba, sikat tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Aha. Adan samot bagbag ti asawak. Anya. Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, isublim ada gusto na. Nagbayag ka na mga isublay. Ha? Ta isupay apakpakanam, ti asawam. Aha. Apay akas tamot ti bagbagam kan kuana, tatang. Basta. No kayat nanti agsublay di lugar yu akapalubo sa maun. Ibagam kan kuha na asaan ang nagsubli dito'y balay. Imuna akpay anagsikog ngam iti sika ipagraws. Saan kayo kadipay anak kabukal kini kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog, Wendy. Anya, apay nga ikat agasawa kayo matan kini kasinsin dadaw? No kaya't natimaadaan iti anak. Isu, tagsikog. Saan ka ta siya? Anya, Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak, Wendy. Kas kala imbal abaka iti day talangam. Nagngisit pa iti taltal mo. Ay, si kamot ti lumabas diti parangan, ipagraos. Di nakman kasarsarita, bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom, ipag. Diyak kaya ti makakita iti kasken ka, bayaw Marlon. Anya, di nakayat makita kat nagtairak mo't ipag. Anya na taor ti sasawam dita. Kas kala agro-pro pa adugong. Anya? Ay, Winday. Apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. ay, yak kayat makita nak ni Rose ang manugang yung antay. Taapay. Ibaganan tumanen ang nagngisit ti taltal kaw. Anya? Naguyaw day di ang naikamkamang. Aday tan. Ison ti sumungad. Ay, sige antay. Lapsan ka pa'y. Inakon. Ang mga nuuyawin nak tumanen day ta babae. Anya, matanday ta abadom, nanang. Apay ti badok, Rose. Kas labado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang nga nabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. Ba't namat?
Nagpuskal pa iti pulbos iti rupa yu. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya. Di nakman isuro si kadado. Ano sam ti ugalik no kayat mo anasaya at ta. Wan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko na itadila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano, kat isuro nakman niya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak. Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Ingka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya na bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mo't na maidrawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kunti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngamsaan mo't gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mo't ti rumrumwari tingiwat na. Sana bali at napintas mo't ni Rose kasinsain. Day tamot ti kinungkunak idi kasinsin. San abali, tanapintas ni Rose, kung kunak, ngam di mo't agbaliw. Mala, di kan agliday kasinsinda daw. Adda ditan, di mon may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kinkwana, kasinsin Marlon. Kaya't ko nga ibabawi. Anya? Numaisublik la ko mati panawain. Jak inararam ni Rose. Nagalas met gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak matan ka sarisarita, dado? Awan, Anya nga awan? Kagorgora na ka di, ha? saan? Anya asaan? Kat madlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Adda. Awan. Adda ko nak... Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy, di nakpakpakitaan iti saan anasaya at Anya ka laki din na ya. Agkabil ka ba yan? Saan maputengkan ka? Uray pa'y agtutuon kayo kadananang kantatang mo amakilaban kanya. Sana ka mabutang. Anya? Uray pa'y agkakadwa kayong agkakaruba. Saan naglata mabutang kada kayo? Naguyong kamatan, Rose. Iso at nanangam tigaraw mo, dado. Ay. Iman kamit anak kaw. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang, Dayta babaay nga ipaspasikat mo na pintas. Napintas nga agpaisaw. Ang maatiw na pa yan, te agngar-ngar alyawn. tatang, Mag-uuyong day nga asawam. Ay este na uyong kunak ko ba? agbababawi ang anang asawa kan guana, tatang. Awanan ti maaramidam, anak kaw. Anda ditan. Agasawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Sika pa yan ti agtalaw kat sika ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo sutin ay kamkamang. Di tayo kasapulan ti babae, akas ken kwa na. Wala nga nga ulo ti bangus ti pretwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Hay! Pumanaw ka dita apo, sa! Ti awanan ba in apo, sa? Tadi na kaya ti pumanaw? Bambantayan na ti ilot-lotok a bangus? Paiman tabarsak iti aklo? Dahito iti aklo? Natamaak ti pusa. At nagtaray iti paglutlutuak. Anay ko. Naibuyat iti rupak tiyag burburo ka mantika. Anay ko. Anay ko. Itaray na ko ni di hospital, dado. Saan ako na makakita? Gaputan na iraman ti bata ka nabuyatan iti agburburo ka mantika. Ay, sos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto mo't tinday ta rupam. Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni di hospital. Pangasim, dado. Masyan ka kanya. Ay, itaray kay di hospital. Ikarim ngagbalbaliw kan. Wala kay. Ang balbaliw akon. Basta itaray na ko ni di hospital. Napgasan ti rupat. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
nga intay pinauluan. Nauyaw, ana ikamkama. Dito'y drama tayo, Anyalaki Din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din. Ay, wag kaayam. Intun umay Sabado ti aldaw ti pa nagdadalos iti kalsada. Bakit? Wanag pa'y saw lakay. Sino nga iti mapan ka data? Ay, si Kaka. Agam no, mayat to na ito si Kikaon. Saktaon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan ka data. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalay na kagririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang ito isang wanan ti balayaw, kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang, di pa nagkapkapi ay. Kawan. Kung naman no itangal do, di pa nagdalos tayo iti kalsada, kagawan. Kawan pun siya. Itangal daw. Umuna kailatan ni pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkape. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siya. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya, nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pay laang ije balayda. Waing, kuna laki din no, iso ti mangida ulo kada tayo. Sa magayam. Adda pa ilang ijay mo, nagmati di 4 na tiyo. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano po nung nga umainton maramdaman. Patsing mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpert. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. Nuapay makas yan ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayo. Imbis nga iso kumati mangida ulo. Samay. Kagawad nga ro, di doon niya. Sikam. Day, apa yan? Anyat orasan ngam awan pay lang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itay asumaranaw. Nga mawamut tayo. Awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod Anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay tayon Ay sana mabalin San aga po ta kagawad titas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktume. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo, nalpasan ti pa nagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asim mangpet. Ay, wan ngarod. No anya ayat ti nakakumikuman namanen. Ay, masabat pula dayjay. Baybay amon bakla. Saan na bale? Nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, nga may di na ba alawas? Iso, tinagkuna nga iso ti mangida ulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay nabay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Yeah. Saan nga may ni kagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan mi lakit dain. Ngam saan mo't nga imay. Adda siguro na panan na Awan, tanalabsan ni Punsyo itay bigat ang nagmayat ka na ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kanimbaga na kanawa sumarunaw. Ngamawan mag. Na,
Ibaga na, ay so ti mga daulaw, ang misumat ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na. Nukas jay na kanayaon. Saan kon ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay uray siya. Anayamot kas da kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan. Nasaya at nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo aso maruno Ngumjak matan nakaumay. Ha? Idinalpasak ang nagkape. Nay, naiturog kumatan. Anya? Makapatuglap mat gayam jay kape akinapit. Iso asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag a kagawad. Nay, apayan nakasta ti bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Iso kano asaan anak ko umay idinagdalos tayo, gapo ta nakatuglap kano kalpasan ti panagkape na. Anya? Kasta timbaga naking ka. Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Ay, makadadaol iti aldaw. Ay, anya, mutin di kagawat. Samot nga no tiras rason na tiyo. Wan nga rod, nga mala para makita inton umay apa nagbubutos, nupilyen pay laeng dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Wang kanaw nana. Nakaturog kanaw. Kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay yung nagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kas jay apa nagras-rason na. Wang nga raw. Kaslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Tiruam na ati kas jay nga ugali na. Kita no dapay mayat amang ibutos kun kwa na. Inton umay apa nagpipilay. Ay, nusyak nana. Talaga saan kong ibutos ni kagawad nida. Saan mo anasaya? Tiugali na. Ay, tiawanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo ta makatugtoglap. Una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, bina akagawad. Wan nga rod. Kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, dakayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot. Kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kong tulang dayjay. Talaga ang makangag kanya. Gayam manan maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Basta yan. Oras siya. Sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla. Tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasayang at nukas na. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway. Ura sino ma, politician na. Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talagang ibutos? Uray agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha? Wow, nana.
Makitak ngamen, kat ano ti agkaiwara a basura. Nagalak mo iti sako. Sako, ti agpidaw. Ay na, itaman pa'y aramidam day ta kagawad. Gapu ka day ta umadanin ti pa nagpipilay. Ha? Saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak day to'y sana ya. Anya sikod nga bagbagamot kagawad. Ay na, uray agan ano kay ta. Sanda ka akayat ngay butos, mawatam. Ha? Ay, ni nana mat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kasta pay lang ti bagayaw. Iday sa nakastatar aramidam. No pa nagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutan dito'y arubayan may. Umay kakit day, nagpidot iti basura. Anya lakit day. Ay na, agin sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadanig ti panagbubutaos. Wan nga roda, saan namot asigod nga aramidan ti kasjay. Uragan na naw. Diyak kaya nga ibutaos. Ayuray siya, diyak kayatan nga ibutos ni Nita. Sa lagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Ayaw na yan na diya kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Jaklat tayo butaos. Anya, napan ni kagawad Nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga da imot na asa ko. Agpidpidot iti basura. Itawan pa yung aramidan na daytang. Agpakpakitang gilas, Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan diyak kayatan nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At dayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayam ang mga nuumay inton biga. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito'y sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin ka. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga aramidan ka. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit mo't tanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya, apay, namnamain nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balayo kat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo amasango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man, saan kayo nga agtuglat? Ha? Araramidan nyo lang day ta. Tati kaya iyaw, kay botos da kayo man ay nagiti bumarangkat. Ngam nagbigdot kayaw, Aniya? No ti pa nagkunayaw. Kat maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw, kagawad. Sakay mo na singpo, ita pa nagbubotos, Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo man ay ure awam. Aniya? Wine, awan serbileta kinagagayaw. Tadalaan mo kimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.